Praise God. Lily. If I've said that to a later hour, Martin or fear. He said that lay on the tour. He said if I'm on the tour. Lily, if I've said that to him, finer. Tato more the name of Tanga. Martin or fear. Oliver Inglawe for you. O te mana o e whaonga ina le tusi o korenito. Mo mua le korenito le mata upu se fulma lima le mata upu le se fulma lima le tusi o korenito. Ia o lo wha penana tamo whai paulo. O no lo iai le manatu o lo tula i mai do tono le kale sia i korenito. E le to iai se to tu. Peo manatu ia sa tula i mai to tonure o le kale sia lea. E iai foi la malesi manatu le o lo tula i mai to tonu o le kale sia. O le papitiso le tangata ola mo le tangata olti. Ta sia mea sa whaiai ona sina fefeu lavalo o le mata upule o le toitu i to tonu. O le kalesia i Korinito. Alo tamu whai la Paulo e tali le. I le manatu lea po le. O le whesili lea nisio i la tau. I tutonu o le kalesia. O lo ta ua i Paulo ana whai. E le aise toi tu e mau e le au ngā le tātou. E tātou whātua tua. If there was no resurrection, that means our faith is in vain. Even this morning, our coming to worship is all in vain when there is no resurrection. And if I aise to tu e mai mau fol teme tātou te o mai e whaiele nei sauninga. Ai ua iai le winga o le tātou tāpua inga le nei. Iai fo i le winga o le tātou whātua tua. Ono le toi tua Yesu Kiriso. Lewa tātou maua ai le mea taule o le whamoe moe. And that's the reason why we have hope. It's because of the resurrection of Jesus Christ. Wa ana whai le toi tu Yesu there is no hope. Amen. But now we have hope because of the resurrection of Jesus. And we thank God for that. Amen. Tato te whafta iai le tua. And tato, I want to use verse 30 and 31. Hallelujah, lava verse at them now te whaonga ina. Ile tai au nei manga ia le anganga o tangata o Paulo. O le anganga o tangata o Paulo e a foi lale a e whaitau iai ma e study iai lo no langa. He's not into he's not into have a nice car, have a nice house, and have a lot of money in the bank, and all that. You have airplane, and Pio meia was eating a kero for out by coming a kalango mai lako jet plane, and how many houses they have and how many cars they have. And Paul is not interested in those things. It's amazing. There's only one thing that he think of is to people to get saved and born again and grow into faith. Ole nganga na tangata Paulo. Amen. Amen man e tele nganga tangata Paulo. E sei la ma le mele tato te vava ai ngai il to tele o fai au e manga o kele kupe. See, to them to have a nice house, nice car, and a big account in the bank, that's successful to them, but not to Paul. Amen. We are not into the materialistic things. Have a nice either plink, 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 and
nice rings. Oisi ngaka pe ongo ya mama I alafia I kiro ngaka I find my give so we can give to the poor. And you see the pastor have 4 or 5 rings here. And they have 4 or 5 houses, 5 cars. They're into the materialistic things. But that's not Paul. Paul's ministry is to see people get saved and born again and grow into faith. Because this can be a very simple guy. I'm not into this materialistic things. To me, I just occupe via leli. I feel yes occupe via leli. Akan makainga. How many? That's me. And I'm not into those things. But most of me, I've said that too. I'll let see Kangaka. Ele ai lo se me o kai. Pio folding on my ping of ping o ngal po aqua. Ni kako wa ole matal. Amen. Niet. Adato fanga ina o te fanga ina nani. Ida fa upuna tos fulu. Ya matos fumatas. O te whaanga ina la le upo tangata leo Paulo. I le whai upuna tos fumatasi. O te oti. I aso. Whai so. Amene. O te oti i aso whai so. A li liu la iso tuma whai. I oti i aso whai so. Matua tātou, ele ngā kasi se aso e ke oki ai. E oki aso uma, die daily. Praise God. Momor ko nita mta was full lima. Al fai po tos full se tos matas. E fai ngo fia. Amen. O te whaanga ina la upo tangata o Paulo, al fai po tos matasi. O te oti I aso fai I saw. I die daily. Esse magia. Ya le liulo elisio to a me fai e oti ya so fai so. Se. E kere oki anga ke va ya go ya e oki. Praise God. Amen. E winga o whapunga tangata o Paulo. Pena tā ua atu le tā au nei o le upuna e whaima uru tala o le tātou launga. Oti aso whaiso. E manai ana le upu pālangi le maua mai e tātou te mana malama I le winga le upu tangata o Paulo. To die daily, it means double death. O le winga na le upu le tangata o Paulo. That's the meaning of the word that Paul is using. Die daily. In other words, die double death. O ti whalua. Nga le winga na me o ti whalua. Oti le anga sala. Toi oti mea o le olanga le nei. Paua le mea le mawhawhau o Paulo o le mea ai, o le mea inu, ma le ofu, ma le mea moe ai. Pau na. A o isi mea I tuatu na me uma, e le o ingenesi edika maroa. E le o kamu whaifo I Paulo I inga ia, kele ngianga mea I le lalolani nei, na nga le mangingo ya Paulo, no o saule na blaba, koe foi ya, le ai ma se metasi. E wha puku la mai, a whai mai pa umalola. Amen.
Keu ngā kupea. Arura ai whai mai. Amen. Double death. Ele ngata na oti le anga sala. Ai tui oti fo I mea ila o le lalolangi le nei. Langa mena le fa se te lo ke visano. Nga le praise the Lord I fia ye mea ila lalolangi. Se fia ye plink. Amen. Lenga falling mai o le success nga o le ministry ma le tangata e alu le tua pe akele menga. Wa fua iai le fatu tua tangata I me ye ma o le lalangi nei ale leilo fale o manga yo kelelo fa koko a manga yo ka vale your faith you got a big faith good faith. Amen. Ale ko pe ka vale kelelo fa koko. Amen. E ia ka vale I ngol fa kau. Au ka vale uma second hand fa ima pe isi kem. But I'm satisfied. O kiri mga ngi me plink polo ise ori de plink. Me ka ngo fia pinga singa fia. You know. Tio le lei mala utila. Ia la kwa mai ka vale fa feling pepa o sing ia. Amen. Faingo fie. Amen. Pile nganga na tangata Paulo. Fa faingo fie. Ia ole nganga tangata Paulo ia awa nge ia fonga le fa mamafa o e mero langa nei. Amen. Paulo mea fa ftai le tu o maua. Pele titi pentele, we just thank God we have it. Ave la yele vi inga ile tua. Aro kako losi ye mo kwa ikele. Ia na fale tonu la io tato. Amen. Na faila ia ma mea wa kako ifo yai, ma fa mo yai, ma pele atu ia ti tato. Awa kia ina tua lea, tau na pele atu ia toi. Fa mo le tua ilo loto. Amen. Ele lia fengo fiel putus pai. E ala fenga ka ko wai. O faka ko pa fenga. O di tana nola ia te oi a fona le peole. O le tato matua I le tam na yoti ia so fai so. A tato fai tau mai ai po mo mole. Fai tau mai fai buna tos fulu. I tos fulu se tos fumatasi. Tato fai tau mai ai, fai tau ia. Se a foi, pangati ai I mātou I aso, I itu aso uma. O le ale mea mako kinga ingai. Rupo tangata Paulo, we suffer every day. Why? Amen. Se a foi, pangati ai I mātou, I aso, I itu aso uma, lava. E iei te mi ti ngāre ngā ruenga leri. E iei pupu ngā eo o mai a te tātou. E te tātou muri a ke riso Yesu. Amen. Pero upo lera tangata Paulo, there has to be a reason. There has to be a reason why we go through tough times. There has to be a reason why we go through a lot of problems. Elo na mafuanga. The city oi, why I'm going through this, God? Say, why me? Why has this happened to me? There has to be a purpose. There has to be a reason. Yele mafuanga wo fa ui ai oile tua. And sometime that God will lead us that way. Langa yele mafuanga. Ele ai se me tupu ya to ya unoma se mafuanga mai le tua. Tena ndato faita watu le fai puna tos fulu. Sa foi pangati ai matou. I tua so umalava.
And the Paul is asking questions. Why am I suffering, God? Why am I going through pain? I said, Amen. Tato te fsiri foi le tua istemi. Le me wa ave tanta le ia ku kan kadang. Amen. La me mama ye tanga te le alai fe wa I solo le I kanga ka le ile a nga le tala le Yesu. La fe wa I solo ma enjoy themselves. So there has to be a reason. If I would not touch full, Fentawatasi maia. Ote ungangi ya mita. Fentawatasi maia. Amen. Ole Paulo me o fi ai Paulo ma mita ai Paulo. Ele ole kele o ngianga mea. A o ina ia faula ina tangata ile tala le lei a Yesu ke Kiriso. Ona o tau. Leo te mita ai. It's because of you. Faula ina ona ole tala le lei a Yesu Kiriso. Ole manaia o lo vava ai sa tangata na e sosoani iai. Ma e wha malosia. Ai malosi matula I pēr I le tala le lei a Yesu ke Kiriso. Le la tau ai polu wha mai o te oti I aso fai so. Now notice that tātou le tasi se aso a o aso uma. E te ala le tai au e oti e ala le tai au oti. Winga e oti oi I aso uma. Amen. Na lau te wha mawhaina le tau le nei. Le mafua anga leina te tau ona oti oi. Langa e tāua. E le ngata ue e whao leina. Ue e talia ina Yesu. Ai tau ana oti oi aso whaiso. Amen. E tolu la mei o te manao I se atu I ate o le taole nei. I le tāua o le tāua o le mea. Pea whai e oti o I aso whaiso. Winga e wha tāua ina lo oti I aso whaiso. O le memo mua e tau na oti ai o e leo wa talia Yesu. E avea mali I mawhaola. Ina I ali a Yesu I lo langa. Ina I ola mai Yesu lea na etalia. Na tātou wha maonia le lopa tuspa ia. Wa le toi ola oi. Aoai. Aoai? O Kiriso fea. Ola I te tonu I ate oi. Ina I ali mai Kiriso lea. I te tonu I ate oi. O lo wha sataruina lea o lo tangata tuai. O le wha sataruina lea o e tangata e pelo pa Yesu. Aua nei usustai oi ate oi. Ai amo lo satauro. Ma ea. Ma e muni ate ia. O le tāua nā. O le oti o le tangata. Ina I ali Yesu lea. O lo nofo I to tonu I ate oi. Ua o le kia leo kemi. E leo vai kanga li Yesu le ko kongu I ake oi. Ai vai kanga ka I ake oi. O lo ola tangata tuai I ate oi. Ne aua ne ngalo e te tātou. O lo fai tau mai tātou ma mai tau mai tātou. Ele laulangi. Pe moni le Yesu lea. E ke kaa. Ke ngofo ye ma e kala ye sau ya Yesu ave ko ile mong ya Yesu nga ya ke oi la nga ese me ka kala ese le ola nga ke olai
Hello? Hello? Oti aso fai so. Wingo le fa sa taulo le o le tangata tuai. Le ngā tula tuai I mea na e masani ai. Ai ali mai e su lea o lo nofo I totonu I ate oe. Me ngā ukawule ka kongo ko ngaka mai le kue ka kolo. Ngā lewa ai lo wolanga. I le o ali mai a Yesu ngā e ali a oe. Ka fo ke alua oe fe mai o oea. Wa. Ia ngo whaere ufonga ia vi I ha oe. Piki ia wha mai ngaka ia vi I ha oe. Amen. Praise the name of Jesus. O le winga na lupa tangata Paulo mai o te oti ia so fai so. Winga e leo to e ali Paulo kuai. A o le Paulo faulea ono ke riso Yesu lo nofo I te tonu o Paulo. O le kelo ke mi e vai tangata le Yesu lea lo nofo I te tonu ia Paulo. O le whaingo fia nā le tala inga Paulo le tala lei. E wha maonia I tangata e moni ma wha maoni le mea lo tau tala I Paulo. Aisa ngā lai adiali lo ngolanga. Praise the name of Jesus. Ai a whai e le oti a o ia tu whaiso. I holo adiali a ka ua. A ika e palau vale. A ika e mui. Whakura ka lau lea, whaiaku ka lau lea. Amen. Praise the name of Jesus. E lesa. A ngai whai mai ua oi tangata whau, e a whau vai a ngā me ki whai. Ngā me kuaia. Amen. E mai o tangata whau ia ke wiso Yesu, ia whau o ngā e ki whai le me kuai. Praise God. Suia tātou. Suelo tusi e lua konito. Lua konito mta ue wha. Kei ue wha pewa o whaiaku le mangaku ngai lo o mawhawhau leo le mea mai le whionga le tua. Ie oti aso whaisoa ina ia ali Yesu ia te oe I lo wolanga. Ia ali mai Yesu na ia te oe. Lord konito mta ue whawhai bus fumatas. Amen. Let's look at that verse. Tātou whai tauma iai whai tauma tasi mai ia. Oi mātou nei. Ina ia ali ma whai loa pe Yesu I to tonu ia te I mātou. Amen. O le fasili ia te oe. O ali e Yesu nai nofo tonu ia te oe. Wao I mātou nei o loola. Ia tuina atu pēr lava I le oti ono ai. Ono Yesu. Tere mana I whau punga tangata o Paulo le oti aso whaiso.
Ina ia ali de Yesu leo lo no fu tonu ia cha. Ina ia lo le langi le moni. O le fa le tanga le te tau tala ia e ma e tala ia tu. Amen. Ia wale me moni a pe no fa yansu. Tele o tātou no le tau tala ia e le o ari Yesu i o tātou wolang. Amen. That's what we need to do. Let people see Christ in you. Le mana tangata to va ia te oi. Ia nga le te sengo oi ma tangata lolangi. Amen. Fai foi lo loko o loko foi kanga lolangi ia. Fai foi lo fa maulunga kusa me fa maulunga isi kanga lolangi. Ai fia va aila tangata lolangi ia Yesu ngai tonu ia te oi. Wa ole Yesu ngai ko kongu ia te oi. Ole Yesu e kumu le ongosai. O Yesu e kumu le alofa. O Yesu e kumu le fa mangalo. Hello? Hello? O Yesu e kumu le kaui msui. Ha? O winga nao Yesu lo tonu ia te oi. E ali mai lo wolanga. Ai ka lofa lava ia Yesu. O ngal malemo Yesu ngai ko ngia ke. Ngal ali o ro kanga. E ika ya. Sau ia fa punga fa pe. Pe yo skanga ke le o fa la inga. Yo, ma isia ma me. Amen. Ye ole ai se sengo e matanga to lang. Amen. E pero po Paulo fau tua mai tātou o tangata wa talia Yesu se oti aso faiso. Die daily. Ke ala I fole kai au fa pele tua so sangi mai ke mga oki oki. Ke le whakula ke mga oki oki ngā aru ngofo I se me pe ke alu se me ele le moai oe. No, I'm not asking you to commit suicide. Amen. O le oti lea o oti le tangata tuai. Amen. E leanga ele mwhai o nte oti leanga sala wanga o kia Yesu leanga sala. You only die once for your sin. Ai ka kaunga o ki oi yaso whai so. Ile ngā tūla nālo ta milo lava I te tonu I hanse oi. Wa ale ke leo ke mi kako ke whai ai me ia, ngako whai a mua. Amen. Oti tangata tuai. Oti yaso whai so. O le simelo no lua le tā ua o le oti o le tangata le yaso whai so. Ina ia tau le lei ai le tala le lei. Sewa. Wa fai ka ko ma papa pungi o kala lei. Wa ka ule anga le kala lei o tātou. Ka ko wa mi o ka ko me fai. Ai a oti la tātou yaso fai so. Pero upa tangata o Paulo. E tau le lei ai le tala lei. Ai kere I kaukala atu tangata le tala lei a Yesu ke wiso. Pie mangongi. Pie mangongi oi tangata. Ai sa. Langa pa lengi le lei ale mea nai tau talai. Molowo langa ngai ke olai. E ki kaukala mai wa e pa ia. Mātango fie lo wolanga. E kau le lei ai le tala le lei ngai e ke mga o e kala iaku mori mawaku iau kwa oi. Amene. Ai lo kaukala aku le kala le lei. Ai le lei. Ko kiki afa pe menga ya fera ke lo koe wole mo foi nga e faula inga ya wole was smell la tanto ole ngana ole oti la tangata ia so fai so
So e whero tusi o Roma mta was fumalim. Era umar tātou la ua. Amen. Ina ia tau le leia ai, le tala le leia Iesu Kirisa. Pēno whai atu. Wa tau le anga le tala le lei, ono tātou mo tātou o langa ma tātou a mio. Lesi a mio ka kou marosi kere ka kou pepelo. Si limar ka karo fie pepelo. E le ese pepelo un luli, e ese pepelo pai. O le pepelo ale pepelo. Awa te fie pepelo. Ale se mele lei. Amen. Tau leanga tala leo tātou. Ele tau leanga ono wa whale tonu le tala lei. Wa tau leanga tala leo no tātou. Amen. Ko kikia le gaku samo. Pai whaia nice. Amen. Fai a nice pe a fai o ti asa fai so tātou. E alua o ia oki. Ia a fiu foi oki ko sa ulor ko la kun ko oki. Amen. A fai fo ele la bango fo lungo le o le saka lo ko sa ulalo. Ia fo ko ka mino ko sa fo ko alu lunga. Ia. Ele ngal me alua tangata ia fa sa tau ia. Mo ti ai a. Ele au telu fo e fa sa tau le tangata. Se kasinga me ka ko. Au ke mga fu el fasa ko le skanga fasa ka ra o ya avele alo baba ai fu le si baba ai ver ke le o po ila ngai lo lo punga guspa fam singo akum kan fa ye esela de fasila au ngale makalo uso au le ke le o le ngapo wila fa lava ia mai el wako ile po wila ka usamo. Amen. Se ola fie ia. O que vai ola foi vai masai iskanga. Nga foi masai lo ofu. Ile ponga sui nga ofu nga masai nga ofu mai masai. Hello. Que vai foi ele masai de ofu restana. Se ango farka ka ia ma vai. Amen. Talo ile tu mola fie. Amen. Kali ro pola ngama wo la fum kala ngame. Que vai a kule aka yu sonele o se ro fum kala. Fai puna es fuma leono. Vai la le ta puna Roma es fuma lima. Fai pus fuma leono. Fai puna es fuma leono ya se yole. Roma es fuma lima. Fai pus fuma leono se suma fitu. Fai tawa tasi mai ia. Amen. Ia tau le leia leo si taulanga i lau taulanga nai fai e ngā lai maka mai nu ese. E wawai mai tangata le whao leinga i a te tātou. Ina ia tau le leia le ngā ruenga ma le whaiva o lo tātou whaia. Tau le leia le tala le leia Iesu. Amen. O le tāua nā le oti tangata i aso whaiso. Ina ia tau le lei ai le mea le whaau lea. Na mai le atua i a te tātou. Le tātou te manao e ki liva atu le whaau lea mo le tangata.
ona talia le i o tangata aisa ala e maanga ia lo oranga. Ele ngaka ngaka ua le meri ngai sau mo oi. Ia e ka ua fo le meri. Amene. Ele ngai le ko le mele fo me o ke vai le meri ai vai le meri. Yo me nga la langi. Ha me le tu le soli. E vai foi ngaka le meri. Amene. Ia la kule la meri mkango akule swa fo Yesu am kwai. E se no langa la meri. Ele se ave meri le ia. Ia tau le leia. Le tana le leia Yesu. Amen. O ti ia se fai so. Ina ia ia Yesu lea o lo nofo de tonu ia oi. Ina ia tau le leia ai le tana le leia lea e te mangao e ki liva atu le lalolangi. Mo fai atu le lalolangi. O Yesu la vaia o le tali. Amen. Ia ngaka lia la ia o ka ngaka le meli lea ke laku moi. Ia le le. O le vaenga luna tolu, le la uman tātou lau. Ina ia maua e tātou, maua e tātou le winga o le mea tau o le mamoe file mu. Manga ia le mamoe file mu. E lo ka kongi povi se kulou. Le fa ingoa tātou le tuspa ia o ka kongo mamoe. Mamoe file mu. E o fo ia le temi a vele mamoe sele le fulfulu. Kene fa longa kwa le mamoe o fiki. Kene fa longa kwa le mamoe fa mai se le so o fulfulu. Ma se le fo lava ya se fo ko se le ngai. E hai ma se mamoe mui. E file mu al mamoe. E usu ska ia le mamoe. Au mamoe o mo ngai. Oka. Ska mai se le kwa nga se le fo lava ya. Fai foi leva ya so ka ko sa ngame. Ora ko fai ai. Woo! Awoi! Ina ia maua i tātou le winga le mea tau o le mamoe fi le mu. Mea ngā le yellow water aso fai so. Amene. Awoi. E fia rangi mamoe lo i kongo ka kofare. Pe nga oki me yo ke vai ku. Ole singa ko kiki a power me o seu wa. Ko ya le seu ya oka. Kama strong nga. Amen. Menga ke lo fa fika ye ya. Isa o sister lo vai go sau ngai. Ya. Yo. A kongu la lu sa wa ile li. Ma fai ia ma mamoe. Mamoe le lei. Ia le lei. Amen. Praise the name of Jesus. Ia le lei. Wow, kere lo sa sister pose mamoe pose oki pose povi. Ia nga pose asingi ia. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. E mo mai. Langa el mamo file mo. Peno vai antes. A sele fulfulo mamo. Kene fa longa com mamo o abe mai. Fai so o me. Yeah. Ai so o nga me. Ai file mo al mamo. Yeah. Ki kango sisi lunga longa vai. Io sele fulfulu i longa ua mo nga mak. Ne ai ama se au ka kongi vai kemi. Singa mai mea. Ya nge foi ai ngoa. Wala ba foi il vala winga lentua. Asui foi le mea o ke sa vali ai. Amen.
Menari le yelo woti asa faiso. Ye e maua le wingo le mamoe. Ale wingo le mamoe. File mu. File mu. Amen. Ele fa misa le mamoe. Ale ko kele yo kan ka fa misa. Amen. Ayo mamoe le kaun ke fongi ke mi loko. Fa longo le mamoe. So skangaka e ulang ke fongi ke mi mo povi meia. Amen. Amen. Mo le mamoe. Yo. Mamoe file mu. Yesu menalo tusi Roman nam tau beval. Ne ha o mai ka kula. Tai on nei O le taua na o le oti fai ilaso, le oti aso fai so. Ina ia Yesu le o lo no fo te tono ia tai. Ina ia tau le lei ai le tala le lei. Tolu ina ia maua e oi winga o le mamoe file mu. Amen. Vai le tusina Roma no tau e valu. Fai botos fumadono. Tanto fai tau tasi mai ia. Vai, ja. Ei, olha ma mooi ole afasia. Amen. Ole tau ole oti aso fai so ol tangata. Amen. Ina ia ali ai de Yesu lo no foi te tono ia toi. Ina ia tau le lei ai le tala le lei. Ina ia maua i tātou winga o le mamoe. File mu. Amen. Sau na ia lei le tua. Ia toi. Te upo tangata Paulo o te oti i aso faiso. Tau na ia lei ma ia. Whamanuia le tua ia te oi lau whalongo le nei tau. Ie mō se mea mātango fie. Fōi mo oi lau whale, ia whaonga ina. A wālau tau mo whai mo le tua. Nana ngā ruenga.